tu ya kilo zako. Wacha kutisha huyu Kariza hapa. Huyu mtoto ya bere, kijana hapa, kijana hana maneno. Atuwe Kasongo anatuma ruku na ndege, unatuma Karida na pesa, unatuma Soprano. Wewe Kasongo kama unataka vita ya kisiasa, kuja Bere North hapa, ukutane na Rigiji hapa kwa ground. Pana tuma wafanyikazi. Ya tuma mfanyikazi. Mimi sina shida na wafanyikazi yako. Na siwezi shidana na wafanyikazi. Mtu ya kilo yangu siasa Kenya ni Kasongo. Akuja hapa mbele tuonane. Arumemona nega jeshi keta. Eh? Nimoko ya hore Kasongo. Deunde gari mana hinyana Kasongo. Nimuka ndeithia. Niga na maka ndeithia mana hinyana Kasongo. Mundu ri atuhuthetie muno. Katiguo. Reke amenyo na Rigiji ni ari andu hao. Kuri abere. Kanyu muthiri andu akwa. Nimuko nangira. Nimuko jariria gitio. Eh? Latige kundumira ruti yake awira. Oko ne mundurume. Oke kundu kuriku. Arume ne kuona na gaja ya gata. Yes. Aturaga atishaga andu. Ndiramuteithiria hara tuika president. Aroka ararikia jare tu ari mundu munene muno. Ithuwe Kasongo ndithu twakuhaicirie ku iguru, ithuwe ndio tugaguchuhurura ku iguru tugucokio hathi. Kasongo ashuke asishuke. Zakayo ashuke asishuke. Tumteremushe tusimteremushe. Nitukamuikorokia. Ndiretha twanjie kumuonia uria tukamuikorokia 2027 mweri 27. Si ndio? Tumuonie uria wira urutagwo guku Bere na guku kirima-ini giki kia Mugikuyu na Mubere na Mwembu na Mumeru. Amenya ithuwe turi andu akuheo gitio. Atige gutukua wana. Ati hatu mandu maikiria andu bebe uguo tango kunegethe nyitwo. Inyue mbeca cia mundu ucio murie. No mbeca icio ndugatware mucii. Na ndugatukanie na ciaku. Na ndukagure mburi nacio. Na ndukarere mwana cukuru nacio. Mbeca icio murire guku town mucoke muinuke. Ni mbeca anume. Ciana thakame ya Gen Z. Neguo. Hiyo pesa tukulia hapa kwa town. Katigwa ndoitu. Leo ni mukumenya ndi guku. Ndirokiroko ngaigira mucie nganywa cai, ngaigira hau ngaria kakima, ngathie. Ndoka mucie ni mukuhingurira. Ni mukuhingurira. Ni mukundugira tumarigo. Na kamukimo. Na nduma. Ndoka muri atana andu abere. Muri atana. Nyuma andu kiroko, ndobwo cai na nduma na ngwaci, ndoka nyimbite kuiba. Riu na ngima guku ni nguongerera kilo. Eh? Nyongerera kilo kandi kongerere. Riu ni ndoka, sijui kama Kariza amefika. Amefika ama bado? Kiongozi wetu twika mumu aria na andu aku. How are you? Andu aka mumu mwero ringi riu negwa ngimumisi mavetikane kwa mami aretirwe na guku kwa Ngai. Riu nyamatanete na guku ni kwa nageria gucaria indo cia kumuthika next week. Nimugutugoera wakamuraria mwenge atia mwenge ngoro kwe mundu ego utambekeria kura kwa mundu ambekeria kura ni aukiririe njara ni ramona uvoro mwonde ewe kura icio nera murie na gitio tu mucio se mwambe munengere Karisi tondo Karisi ni jambe akwa ni muci uguo na tuture na kemi yake 15 kana nengere JB tuwe kujara JB
twerana brother no akibita brother nigetha gitikiu gitikathie kurira na niguo mura turatherua ninginya karinda okaga kavinga manje ate manje mbere pe ukunda mutemwere athie kabisa tumwere athie akiumaga mwere ni one time mwa kula icio nĩ menda mũnengere Karis cionde na nĩ ndire ciana na kamumuna ina 100% mwicio kamukena mbigira cio ni tukaria ru cia ikina igwa tukacira ciro cio wengi teguo mutake ni wene gacagua mwamukenera muno twivamwe muno nake tigwa nina waro kandikanie maundu amangurutha ma mami tukavangana. Asante sana. Asante sana mzee wetu, tunakuheshimu, tunakuenzi na pole sana. Nimwamwira pole ni amuhoya muteithie Karis ni mwetekera kivuti aretie gukuri kwe mundu nguko ndwarie JB aretie giti uguo na nirigijire mutongania wa ruriri jaritie ti uguo riu gatagate gakwa ri na kivuti na muturi JB tugwete yo uri nake Kasongo na Karinda mwena uyu ri ni mwena uriku wanyu mwe mwena witu kana wa Kasongo ide tigwa thongari yanyu JB muturi ni akumwareria kivuti ni amwareria rigiji aha riu inyue no mwage gututhikiriria muthikiririe Karinda na Kasongo ora no mutumakie muno matungi makai gituo giki tungigwa mundu wa Kasongo ni akinya kura 20 ni tukamaka mundu uragete ciana no muhe mundu wake kura atimia na niguo muri tha nyinge inyue kwanza tungigwa mutimia urathura mundu wa Kasongo ma tungirigwo kaya atimia tha cianyu ciathire ku mundu urauga ciana irathwo maguru ni muraiguire yaugire irathwo maguru mundu urauga ciana irathwo maguru ri no akwire uthure mundu wake witikire ona mutu witu ngiko tari mwega ri andu aitu andu akwa turaconoka muno ate tukirwo ati andu ambere makuheo mbeca maikerie mundu wa Kasongo kura Kasongo uria uragete ciana citu uria urauga ati ciana citu irathwo maguru ati we oheo mbeca uthure mundu wa muragani mundu urauga ciana irathwo ati we oheo ciringi 500,000 uthie uikirie mundu ucio kura no tuconoke muno ta nyumba yitu katiguo si ni kweli si tutaibika sana si hata huyo Kasongo atatuchekelea ati auwe watoto wetu aseme wapigwe risasi kwa mguu aharibu linda mama aharibu maendeleo alafu ati atununue pesa anasema ati sisi hatuna watu ni watu bure ati tukipewa pesa hatuna msimamo tunataka Kasongo ajue watu ya mbele wako na msimamo tuko na msimamo hatuna wacha nione watu ya msimamo ya watu ya mbele harambe nimuko na mwarijo ni JB Muturi speaker witu mheshimiwa JB Muturi